1 Hayi namhlanje ke kade kulosuku olukhulu la khona sihambisa isibusiso sisithole ezulwini onyazi lezulu ukuba siba abanye abahlela umcimbi omkhulu wawonke ama graduates ebandla ngalo kokudala noma oncane wonke umuntu ngokwesiprofeto sika Bombela esowa prophet ukuthi ke akufundiswa abantwana siyobonga leso sibusiso ke ezulwini ICC ngomhla ka24 kuMarch kodwa ke uze kwami ngihamba nomshumayeli uNgcobo oyena coordinator futhi wethu mina njengosihlalo sendlulisela coordinator ozosithatha sibeke ukuya phambili mapholo bomkhulu asubingelele umphakathi wakithi wonke omuhle nomphakathi wamaNazaretha onke ngaphansi konyazi lwezulu bantwana benkosi sekuyisikhathi la khona kufanele sithathe ubuNazaretha sithathe umuzi wasebuhleni wonke siwuphakamisele phezulu umhlaba wonke ubone ukuthi uma kukhulunywa ngonyazi lwezulu kukhulunywa ngobani wonke umuntu ke oyigraduate yaleli bandla uyamenywa ukuthi abe ingxenye yalomcimbi ungasali wayibambezeli ingqophamlando le uBombela akhuluma ngayo sisizukulwane sesiprofeto sikaBombela asiba impela ngicabanga ukuthi khona ongasala amapholoba usinukhulwa ngaka ngoba emlandweni waleli bandla kuzobe igraduation yokuqala nqa lapho khona unyazo lezulu lizopreside as vice chancellor preside over lo mcimbi omkhulu kangaka angiboni ukuthi umuntu okholelwe ibandla ngempela noofisi impumelelo neofisi intuthuko unyazo ohlale likhuluma ngayo Dumas Thuthuke angafisa ukusala uzoyitholela isibusiso angafisa ukusala uzoba ingxenye yomlando ozoqopheka uma ivumile wasezulwini siwenze iminyaka neminyaka